Huwa sabiħ li qegħdin hawnhekk, merħba lilkom li qegħdin hawnhekk quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta Pinu. Grazzi illi ġejtu kif ukoll tislima lil dawk kollha illi qegħdin id-dar iseguna b'mod dirett fuq TVM2. Il-Mondo Canta Maria, it-tieni edizzjoni. Kunċert b'differenza, mużika b'messaġġ. Din id-darba ser ikollna kantanti Taljani u kantanti Maltin. Tajb li ngħidu illi dan il-kunċert qed isir b'kollaborazzjoni ma' Radio Kolbe ta' Skio u il-kantanti Taljani jagħmlu dan kollu b'mod volunteer. Magħhom ukoll irridu nżidu s-Santwarju tal-Madonna Ta Pinu illi wkoll qiegħed joffri l-għajnuna tiegħu biex dan il-kunċert jasal għandkom il-lejla. Ta' min jgħid illi il-Mondo Canta Maria hija sensiela ta' kunċerti li tmur minn post tal-ieħor. Kollox beda fis-sena 2000, is-sena tal-ġublew. Sallum il-ġurnata saru 99 kunċert. Dan tal-lejla huwa il-100 wieħed. U huwa speċjali wkoll għax propju qegħdin f'Ta Pinu fejn din is-sena qed infakru l-400 sena mill-kwadru, kif ukoll għeluq is-Sena Marjana Djoċesana illi ċelebrajna fid-Diocese tagħna ta' Għawdex matul din is-sena. Il-mużika illi ser nisimgħu wkoll tistgħu takkwistawha mis-CDs hemm l-istend fuq in-naħa ta' wara u kull min jixtieq ikun jista' ukoll ikollu din il-mużika. Semmejtilkom il-kantanti u ser nintroduċihom minnu fih hawnhekk fuq il-palk magħna. Mela, minn ġewwa Ruma għandna lil Roberto Martucci, nistednuh jiġi hawnhekk ħdejna, minn Malta il-Miriam Christine Borch, minn Padova Marco Tanduo, għandna wkoll lil Modika Gospel Choir u s-surmas tagħhom Aurelio Pitino illi ġej minn Turin, u għandna wkoll l-artista lokali Debbie Sherry. Nistednuhom kollha jiġu ħdejna magħna hawnhekk fuq il-palk. Naqra ċabċib iktar, sinjuri. Ek mela, mawx għalikom. U fil-fatt ser nibdew il-kunċert tal-lejla l-ewwel nett bl-innu Marjan ta' din is-sena Marjana. Imbagħad ukoll il-kanzunetta tema ta' dan il-festival, il-Mondo Canta Maria. Mela, se nħallikom fidejn il-kantanti tagħna u ħudu gost, però mhux biss tisimgħu il-kanzunetti, imma wkoll araw ftit x'messaġġ jistgħu iwaslulkom. Għalikom, sinjuri. Oh
questa canzone scavalcano nubi, scavalcano il cielo per arrivare nel tuo cuore. Voglio cantarlo alla gente perché il tuo messaggio è importante. In tutto il mondo nel cuore ha un bianco calore, lo accendi tu con il tuo amore. Il mondo canta Maria, canta un inno di luce e di felicità, fa risplendere stelle qui tra noi. Sei la madre che sempre ci guiderà. In ogni paese le note di questa canzone colorano il cielo, suonate dal vento per dare voce ai nostri cuori. Ora che i giovani d'oggi trovano in te la speranza, si innalzi un canto di pace tra danze di gioia, è tutto un segno del tuo amore. Il mondo canta Maria, canta un inno di luce e di felicità, fa risplendere stelle qui tra noi. Sei la madre che sempre ci guiderà. Il mondo canta Maria, canta un inno di luce e di felicità, fa risplendere stelle qui tra noi. Sei la madre che sempre ci guiderà. Il mondo canta, il mondo canta, il mondo canta, il mondo canta, il mondo canta Maria. Il mondo canta Maria. Sì, sì, il mondo canta Maria. Il mondo canta Maria. Grazie, thank you. Thank you. Smajna hemmhekk lil dawn il-kantanti bravi, sa nisimgħu aktar tard, ovvjament wieħed u waħda. Prego. Mela, ħanibdew fil-fatt bil-kantanti tagħna il-lejla. Mela, ta' 14-il sena diġà kien qed idoqq il-kitarra li kienet irregalatlu it-tija tiegħu soru. Miġbut mill-mużika ta' kantawturi Taljani beda jikteb kanzunetti pop. Ma' grupp ċkejken imbagħad beda bħala solista idoqq fil-pjazzezz, fil-bars u anke fit-teatru. Ta' 33 sena għamel pellegrinaġġ f'Medjugorje u hemmhekk kien hemm bidla. Għamel esperjenza qawwija tal-fidi fil-fatt iddeċida li jibda mixja spiritwali Franġiskana. Fis-sena 2011 tana l-ewwel CD ta' mużika Kristjana bl-isem ta' Soltanto Pace. Imbagħad fl-2015 kien finalist fil-Good News Festival. Fl-2016 it-tieni CD tiegħu bl-isem ta' Ricomincio da te. U dan kien stimulu importanti għal rikonċiljazzjoni tul il-ġublew tal-ħniena. Propju din is-sena Belt Tweridu Ruma inkurunatu kantawtur ta' Alla u fl-istess sena
u wkoll finalista ta' Sound Spirit Festival. Preżentament qiegħed jaħdem fuq proġett ta' CD ieħor biex ikompli iwassal ix-xhieda ta' Kristu għand ħafna oħrajn permezz tal-mużika. Sinjuri, nitlobkom applaws għal Roberto Martucci. Il mondo canta Maria. Roberto qiegħed magħna biex ikantanna 3 għanijiet b'messaġġ. L-ewwel waħda jisimha Vieni e seguimi. Imbagħad għandna kanzunetta bl-Ingliż li jisimha I Believe in You. Bit-Taljan u bl-Ingliż. Imbagħad ngħidu kelma miegħu wara, imbagħad għandu kanzunetta oħra bl-Ispanjol. Sinjuri Roberto Martucci. Grazie. Lungo il lago di Galilea, sulla spiaggia a camminare, vedi tassi nella testa tanti sogni. Ad un tratto mi fermai davanti a un uomo che parlava, mi guardò con gli occhi profondissimi e disse a me: tu vieni e seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Ma tu vieni e seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Le parole dette al cuore sono verità d'amore, ma che bello è restare insieme. Ho lasciato case e cose, ho sentito nel mio cuore la tua voce, il tuo calore dentro me, con te. Tu vieni e seguimi, ti farò pescatore di uomini. Ma tu vieni e seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Perché la vita è questa qua, quando l'amore chiama e non c'è se e non c'è ma, e puoi capirlo solo se davvero credi, se davvero cerchi lui. Seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Tu vieni e seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Ma tu vieni e seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Thank you. Grazie. Happy Ram. The sky becomes raining, I feel a void and my heart is bright. My dream is together and my heart beats fast. My Lord, you are here. When the sea becomes rough and the coast is still far away, my dream seems to vanish
I'm afraid of drowning. My Lord, you are here. I believe in you, I believe in you, my Lord, every day. I believe in you, I believe in you, I'm sure I'll never be alone. If you dare, if you dare. When the light illuminates so, is someone on a boat. Take your hand and take you softly, and he tell you never to doubt me. My Lord, you are here. I believe in you, I believe in you, my Lord, every day. I believe in you, I believe in you, I'm sure I'll never be alone. If you dare, if you dare. Oh, 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 oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. I believe in you. Thank you. Thank you very much. Roberto ser insaqsih mistoqsija sempliċi imbagħad itina l-aħħar kanzunetta tiegħu fl-aħħar. Roberto, cosa significa l'anno 2006 per te? Xi fisser is-sena 2006 xi tfisser għalik? L'anno 2006 è un evento eccezionale per me, perché il Signore è entrato nella mia vita, in un posto meraviglioso del mondo che è Medjugorje. Grazie a Maria il Signore si è reso presente nel mio cuore e da lì la mia vita è cambiata. Tu mi hai detto prima, quando c'erano le prove stamattina, che quando sei andato lì, prima suonava anche canzoni d'amore, ma poi dopo c'era una svolta pure in questa cosa qua. Sì, prima della mia conversione cantavo e suonavo con dei gruppi, ecco, e cantavo canzoni dei grandi cantautori italiani. E invece dopo il 2006, dopo la mia conversione, l'inizio del cammino di fede, non cantavo più canzoni d'amore solamente, ma canzoni all'amore. E questa è stata la mia grande differenza. Proset. Proset tassew, Roberto. Qabel kont inkanta l-imħabba, issa inkanta lill-imħabba. Kemm sabiħa. Roberto, c'è una ultima canzone, baqa l-aħħar canzunetta in spagnolo, hija bl-Ispanjol, Vive el Señor. Mela, u hekk. Sì. Questa è l'ultima canzone per voi stasera. Sì. Per noi. Per tutti voi, sì, sì. Ok. Signori, Roberto. Grazie. È dedicata a tutta Radio Colbe, alla Regina dell'Amore, questa canzone, una canzone d'amore, una canzone di speranza, di resurrezione. El primer día de la semana llegó una mujer a la tumba de Dios cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra no estaba allí. Sausto Isaías corriendo y llorar, ha llevado al Señor, yo no sé dónde está, pero regresó con sus amigos, entienderlo todo, y había alegría. Él vive, él vive, él vive, él vive, él vive el Señor.
Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Es probable que todavía no me lo creo por alguna razón. Querido amigo, se va al pasado, mira el futuro en tu corazón. Abandonar su resistencia y como un niño llega a amar y por el mundo anunciando el amor, la esperanza y la paz. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Oh, oh, oh. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Oh, oh, oh. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Porque esta es la verdad que ahora quiero cantar contigo con las manos en los corazones que lloramos aleluya. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, Él vive, Él vive, Él vive el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Oh, 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 oh. Él vive, vive, Él vive, vive, Él vive el Señor. Thank you very much, Gozo. Bye, bye. Proset tassew lil Roberto, aħna lil kull kantanti li qed jieħu sem il-lejla se nippreżentawlu ktieb dwar is-Santwarju tal-Madonna Ta Pinu kif inhu xieraq la ninsabu f'dan il-lok daqshekk qaddis u anke għandna l-Fabio Anġolin minn Radio Kolbe illi wkoll ser jippreżenta xbija tal-Madonna u anke is-CD compilation propju tal-Mondo Canta Maria. Grazzi l-Fabio wkoll tax-xogħol kollu li jagħmel. Questo è per te pure. Prego, prego. Mela, hemmhekk kellna l-ewwel kantant ta' min japprezza li l-kant huwa kollu live, dan huwa kunċert ta' mużika live. Ilha tkanta għal aktar minn 35 sena u rebħet diversi premijiet li jinkludu il-Golden Palm 1996 u il-Best Newcomer fil-Malta Music Awards tal-95. Ħadet sehem f'diversi kompetizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali tal-kant, fejn tispikka ir-rebħa tagħha fil-Festival tal-Kanzunetta Maltija għall-Ewropa tal-1996 bil-kanzunetta In a Woman's Heart. Naħseb mal-ewwel araftu min hi din il-kantanta. Kantat f'diversi kunċerti sewwa f'Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. F'dawn l-aħħar snin kienet għamlet waqfa mill-mużika u t-televiżjoni sabiex tikkonċentra aktar fuq il-familja. Iżda din is-sena irritornat bil-kanzunetta u video mużikali bi ftit kliem. U bħalissa għaddejja wkoll bi preparamenti biex tagħtina wkoll xogħol ieħor bil-Malti illi mistenni jiġi imniedi fil-futur qarib. Sinjuri Miriam Christine Borch. Il mondo canta Maria. Kif aħna Miriam? Tajba ħafna, grazzi. Jiena ħanħalli fidejk imbagħad wara ndej hekk naqrab mistoqsija. Tajjeb Mela. hekk. Sinjuri Miriam Grazzi. Christine. Grazzi, biftit kliem. Ejja ftit ħdejja najdu kemtejn intu jien ibni x'sar minnek kemm ilna ma nkunu flimkien. Jien naf l-istorja għandek x'tagħmel kull ħin
għax kien xkien diqa u slim, qalbi tħabbad bis-salib u għalkemm jgħaddu l-jiem inħobbok iżjed ma jtul iż-żmien, qalbi ntik ħsibi fik. Għajdli kif inti ħarir dejjem lesta nagħtik, iftaħ dik qalbek nisimek u ngħinek irrid. Nixtieq li tkellimni fuq kollox passat u ġejjin. Intaf li dejjem ftemna bi ftit kliem. Mawx bħal intu jien, għax kien xkien diqa u slim, qalbi tħabbat bis-salib u għalkemm jgħaddu l-jiem inħobbok iżjed ma jtul iż-żmien, qalbi ntik ħsibi fik. Xi darba trid tasal ġurnata fejn ma jkunx hemm jien, bissibni f'qalbek os dal-ftit kliem. Grazzi. Nersaqlek mulejja fil-ħemda li taqa' fl-għaxija, intbiss ġewwa ħsiebi f'dissija, tmexxini tul it-triq. Din ħajti ngħix biss fik, tifħiri biss għalik, miegħek tul it-triq, għad nasal biex intir saħdejk fi slim. Nersaqlek mulejja f'tanniqa jien miegħek nitenna, inħares lejn ġmiel l-univers u kollox tant perfett. Għalhekk ngħix biss għalik u nibqa' nitma' fik miegħek tul it-triq, għad nasal biex intir saħdejk fi slim. ħdanek dlok nistrih u nsib il-ferħ dejjem. Grazzi. Grazzi Proset ħafna. tassew hemmhekk. Mirjam Kristin. Mirjam, qegħdin f'dan il-lok li tant jiġbed pellegrini mhux biss minn Għawdex minn Malta ma anke lil matul is-sena hawnhekk kull min jiġi kull ħin prattikament il-bib ikun miftuħ tas-Santwarju li warajna u dejjem ikun hawn in-nies. Għalik personali jekk tippermettili. Is-Santwarju ta' Pinu hekk xi fisser għalik? Ta' Pinu huwa l-aktar post għażiż għalija fid-dinja kollha. Jiena
għandi ħafna memorji sbieħ hawnhekk ta' Pinu, anke memorji personali, il-mama u l-papa tiegħi jiżżewġu għaw, it-tifel tammetaw. Però l-iktar meta jkolli momenti diffiċli u ma nkunx naf it-triq x'inhi, niġi hawn, avolja naqgħod Malta bħalissa, niġi apposta u noqgħod f'mumenti ta' silenzju, noqgħod ħdejn il-Madonna u dejjem insib is-soluzzjoni. Għalija ta' Pinu huwa l-aktar post għal qalbi mort ħafna postijiet fid-dinja, imma dejjem hawn niġi. U kuljum nitlob għal Madonna ta' kull filgħodu tal-btija jibda nitlob lill-Madonna ta' Pinu kuljum. Proset. Mela, aħna wkoll nirringrazzjawk Mirjam Kristin tal-parteċipazzjoni tiegħek il-lejla u koll ser natuk il-ktieb fuq dan is-Santwarju, imbagħad fisem ir-Radio Kolber huwa wieħed minn qed jorganizza l-festival għandna wkoll il-kwadru tal-Madonna u is-CD il-Mondo Canta Maria. Grazie mille. Grazie. Ok. Grazie ħafna. Grazie. Mela, Sinjuri, Mirjam Kristin Borċ. Infakkar il min qed jismanu qed jarana mid-dar dan huwa kunċert il-Mondo Canta Maria f'xandira diretta minn Ta Pinu. Grazzi Sur Tonio Portuguese, chairman tal-PBS, li qiegħed magħna llejla grazzi tal-għajnuna biex dan il-kunċert seta' jitwassal fid-djar ta' ħafna u ħafna nies. Inkomplu bil-kunċert. Ta' 16 ġa kellu l-ewwel kitarra akustika tiegħu biex seta' jingħaqad mal-grupp tal-animaturi parrokjali. Ta' 19 inġibet mill-ħajriet tad-dinja dbiet mill-Knisja biex xewqa illi huwa jagħmel karriera. Però minkejja l-impenji kollha li kellu spiss kien iħossu vojt. Sakemm intebaħ illi dak illi kien jonqsu kienet laqa profonda ma' Ġesu fil-qalb tiegħu. Dan seħħ fir-rebbija tal-1991. Il-mixja ma kienx faċli, però reġa' beda jiffrekwenta l-Knisja u issa il-kitarra saret għalih l-ispirazzjoni biex jikteb kanzunetti ġodda. Inaqat ma' gruppi, kellu diversi bands, dejjem però bil-messaġġ, bil-mużika iwassal il-kelma ta' Alla. F'Ġunju 2013 ippreżenta l-ewwel CD tiegħu ta' solista fuq il-kitarra bil-kelma ta' Alla dejjem fiċ-ċentru li ġib l-isem Abbandonarsi. Mill-2015 idoq mal-ħbib tiegħu mal-Friends illi magħhom ipproduċa Solimaj u Tida la Vita. Żewġ albums ta' mużika kristjana pop rock imnebħa dejjem mill-Vanġelu. Sinjuri, il-lejla magħna wkoll nilqgħu b'applaws lil Marco Tanduo. Eccolo, hawnhu. Il-Mondo Canta Maria. Come stai? Ok. Mela, fil-fatt Marco ser ikantanna 3 siltiet imma l-ewwel 2 iġibu dal-isem Never Alone, Qatt Waħedna u Ti Dono. Sinjuri, Marco Tanduo. Thank you. Hey, he told us that he will be with us till the end. One day he changed the water into wine. He will forgive you. He will save you. You will be in His hands. He will protect you. He will provide you. He's a God who loves you, and you'll never be alone. Never alone.
You will never be alone. I will never be alone. Jesus loves, Jesus saves, and we'll never be alone. I will never be alone. You will never be alone. Jesus loves, Jesus saves, we won't be alone. Hey, he told us that we don't have to be anxious, neither about the food, nor about the cutting of tomorrow, because tomorrow we have is vain. Today it is enough. Look at the birds in the sky, and then look at the flowers, look at the gardens. Remember he who loves you, and you'll never leave you. You will never be alone. I will never be alone. Jesus loves, Jesus saves, and we'll never be alone. You will never be alone. I will never be alone. Jesus loves, Jesus saves, we won't be alone. Hello, my dear. I'm very happy to be here with you tonight for sing, to praise Jesus. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. You will never be alone. I will never be alone. Jesus loves, Jesus saves, and we'll never be alone. You will never be alone. I will never be alone. Jesus loves, Jesus saves, we won't be alone. You will never be alone, never be alone. Oh, I'll never be alone, never be alone. Jesus loves, and we'll never be alone. Thank you. Thank you. Gesù, voglio stare qui con te, nel silenzio che ora c'è, e incontrarti nel mio cuore. Lo sai
tante cose arrivano, decisioni da prendere, la paura di sbagliare. Tu sai cosa è giusto per me, che cosa devo fare. Gesù, ti dono la mia vita, ti dono il mio cuore, benedici il mio cammino, appartengo a te, Gesù. Ho tanta voglia di ricominciare, desidero sapere amare e tanta sete del tuo amore e di sentire che ci sei. E poi tu sai tutto di me e sai di certo che il mio cuore è stato ferito. Se vuoi questo cuore lo dono a te, trasformalo come vuoi tu, dagli un battito d'amore, perché possa portare luce a chi ti deve incontrare. Gesù, ti dono la mia vita, ti dono il mio cuore, benedici il mio cammino, appartengo a te, Gesù. Ho tanta voglia di ricominciare, desidero sapere amare e tanta sete del tuo amore e di sentire che ci sei. Tu non mi lasci solo mai. Ti ringrazio perché ci sei. Così come sono tu mi vuoi, Gesù, ti dono la mia vita, ti dono il mio cuore, benedici il mio cammino, appartengo a te, Gesù. Ho tanta voglia di ricominciare, desidero sapere amare e tanta sete del tuo amore e di sentire che ci sei. Mela, kif għamilna wkoll mal-kantanti l-oħrajn, anke lil Marko jiena ser nistaqsih mistoqsija dejjem f'dan l-ambitu ta' mużika kristjana b'mużika messaġġ. Marco, qual è il messaggio che tu vorresti dare attraverso tuoi canzoni? Il messaggio che voglio dare è quello che abbiamo la grande fortuna di avere un Dio che ci accoglie sempre, che ci salva da ogni situazione, come ha salvato me nella mia vita. Infatti quello che faccio lo faccio proprio per questo, perché c'è stato un tempo in cui sono caduto in basso, avevo preso una brutta strada, ma poi grazie a un'esperienza che ho fatto vicino all'Assisi, a Spello, un'esperienza di carità e silenzio, ho ricevuto questa chiamata, questo incontro che non so descrivere perché è una cosa dentro il cuore, ma che mi ha veramente fatto cambiare vita, fino a tanto a essere qui questa sera a cantare con voi le canzoni per Gesù, per Maria. Adesso tu fai la musica cristiana pop rock, Sì. non soltanto per i giovani, ma per tutti, penso.
Ma io penso che sia una musica adatta a tutti, poi sai, questi giovani che noi tante volte li incolpiamo, ma forse dobbiamo riflettere anche noi se non sono tanto altri. Penso proprio di sì, bravo. Marco, se ritina canzunetta oħra, l-aħħar waħda propju għal-lejla, l'ultima canzone per stasera, ti dà la vita. Signori, Marco Tanduo. No, non essere giù, sempre avanti dai, fammi un sorriso, sì lo so, è un'avventura ma a volte è dura e non fanno sconti, ma non dire ho perso, perché si può ricominciare da zero, se vuoi, anche se hai fatto molti errori fallimentari, dimentica il passato, Dio ti perdona e ti dà la vita, ti dà la pace, se puoi. Perché la tua vita è preziosa per lui. E sono qui, non ci credevi ma te l'ho promesso io, ti do una mano, ma non dire ho perso, perché si può ricominciare a costruire, se vuoi, un mondo di bellezza senza inganni e non aver paura, perché Dio sarà con te, ti dà la vita, puoi, perché la tua vita è preziosa per lui. Ti lascia sempre libero di fare ciò che vuoi e non guarda fuori ma guarda il cuore. Sai che lui è felice quando lo sei anche tu, ti ha messo una luce dentro che può dare amore. Grazie, thank you, goodbye. La tua vita è preziosa per lui. Bravo. Grazie. Proset tassew hemmhekk, Marco, bisogna fare una dedica a questa canzone a una persona che non c'è più. Sì, un grande applauso per il grande Roberto Bignoli, che è fondatore del Mondo Canta Maria. Roberto Bignoli kien il-fundatur ta' dan kollu tal-Mondo Canta Maria li ħallina ftit ta' xurilu. Din il-kanzunetta id-dedikajnija propju għal memoria tiegħu. Allora questo è il libro sul Santwarju. Grazie. E poi Fabio di Radio Kolbe che presenta anche l'immagine della Vergine Maria e poi il CD Il Mondo Canta Maria. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie ħafna. Grazie. Mela. U inkomplu bil-kunċert Il Mondo Canta Maria il-lejla u naddu għal kantant ieħor. Jew aħjar baritonu.
Beda jkanta feta żgħira fejn ingħaqad mal-Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni ta' Maestro Dr. John Gallia fl-2011. Studja il-vuċi taħt Juliet Bizazza. Irċieva borża ta' studju biex ikompli bit-taħriġ tiegħu fil-vuċi u il-mużika. Ħasem f'diversi kunċerti u anke opri. Bis-sapport tal-Bob Joseph Calleja Foundation ifrekwenta lezzjonijiet tal-mużika f'Nevada. Iktar tard fl-istess sena mar Philadelphia fejn ġie magħżul mill-waħda mill-aqwa skejjel Amerikani, the Curtis Institute of Music, fejn qed jissokta bl-istudji tiegħu. Bħalissa wkoll qed jitħarreġ fil-vuċi. F'Marzu ta' din is-sena 2019 u iddebutta bħala Masetto f'Don Giovanni fil-Philadelphia Perelman Theatre. Imbagħad bħala Mr. Fogg fil-Sweeney Todd u anke Spirit f'Dido and Ines. Sinjuri, nilqgħu magħna il-lejla f'Ta Pinu lil baritonu Charles Buttigieg. Il mondo canta Mela, mikrofon, Charles. Mela, miegħu għandna lill-Maestro Johnny Gallia, l-Maestro li skopra anke talenti ta' Charles u illum f'dawn iż-żewġ kanzunetti li ġejjin se jakkumpanjah bil-pjanu x'vera mast. Mela, Charles, x'għandek ippreparat għalina il-lejla? Mela, l-lejla ħankantalkom The Lord's Prayer u Ave Maria ta' Schubert. Sinjuri, Charles Buttigieg, vai. Si.
Lejli tajjeb lil kulħadd, good evening u buonasera a tutti. Proset tassew. Maestro, eja naqra ħdejna sekonda waħda. Charles, hu naqra l-mikrofonu. Qabel xejn nixtieq ngħidlek proset u hekk inti għadek żagħżugħ ovvjament għandek futur sabiħ quddiemek, imma jkolli nsaqsik mistoqsija kif saqsejt anke lil Mirjam Kristin aktar qabel waqt dan il-kunċert. Qegħdin propju f'dan il-post għażiż ħafna, is-Santwarju tal-Madonna Ta Pinu. Ifisser xi ħaġa dan għalik dan is-Santwarju? Ifisser ħafna. Għalija dan huwa ħaġa speċjali li aħna bħala nsara nofru d-don lill-poplu biex inferħu lin-nies. Proset, Charles, għandek vuċi sabiħa u kompli uża ħalli tqanqal il-qlub lejn il-mulej ukoll. Tajjeb? Mela, kelma lil maestro qabel ntuk il-preżentazzjoni, maestro xaġa spontanja din. Propju għada nħobb naħdem mod spontanju jien insomma, għada fit-8:09 ta' filgħaxija fl-istess post fejn qegħdin ser ikonna il-premier ta' Akatistos. Dan huwa innu Marjan tal-Knisja Griega tal-kliem mhux hekk tal-mibki Monsinjur Nikol Giuseppe Kawki u immużikat minnek. Kelma żejra dwar dak li ser nisimgħu għada. Dan huwa innu speċjali ħafna, innu ta' ċertu portata anki għal Knisja Orjentali u aħna bħala Knisja tal-Punent biex ngħidlek qed nużawh ukoll biex isir fi spiritu ekumeniku u dan l-innu Marjan tant sabiħ
li huwa biex ngħidlek anki ekwivalenti il-Papa San Giovanni Pawlu it-tieni kien għamlu ekwivalenti tar-Rużarju. Wieħed flokkiet ir-Rużarju jista' jitlob din it-talba sabiħa lil Marija Santissima. Dan huwa innu twil daqsxejn iva u akatistos għax ifisser bil-Grik akatistos huwa li tqum bil-wieqfa biex tirreċitaħ. Ma jfissirx li għadha ħankunu bil-wieqfa, ġifieri jien biss ħankun bil-wieqfa. Imma il-komplement ġifieri huwa innu li jieħu ċirka xi sija b'kollox ġifieri u huwa innu li kienet fix-xewqa kbira ta' Father Jerry Buħaġar, ir-rettur tas-Santwarju, illi dan isir felu din is-Sena Marjana. U jiena kkuntentajt li aċċettajt anzi bil-ferħ għax għalija wkoll dan il-post huwa post oasi għar-ruħ. Dan jekk bniedem ikun imqanqal hawnhekk, ġifieri, u jiġi hawnhekk jistrieħ minn kull awċ li jista' toffrilu d-dinja. U għalhekk nitlobkom illi għada jekk tiġu tkunu hawnhekk preżenti ħalli taraw din it-tifħira lil Marija Omm Alla. Għada fit-8:30 ta' filgħaxija. Grazzi maestro. Dan ser ikun ġifieri bl-orkestra. Premier għada l-ewwel darba ser jinstema, ġifieri tajb nkunu preżenti wkoll. U proset ukoll għax żgur li se tkun biċċa xogħol sabiħa ferm. Charles, aħna wkoll Angela hawnhekk se tagħtik kwadru sabiħ tal-Verġin Imbirka, is-CD ta' dan il-kunċert il-Mondo Canta Maria li qiegħed hawnhekk x'imkien hawnhekk u anke fis-sem ir-rettur tal-Santwarju Ta Pinu nofrulek il-ktieb A Temple to Our Lady Ta Pinu Basilika. Dan għalik ukoll grazzi tal-li kont magħna il-lejla. Grazzi ħafna. Mela, infakkarkom ukoll li fuq in-naħa ta' wara hemm stand ukoll b'ħafna CDs ta' dawn il-kantanti li qegħdin taraw il-lejla. Min ikun jixtieq jakkwista xi CD ikun qed jgħin ukoll biex dawn il-kantanti Taljani ikomplu bil-missjoni tagħhom li jduru minn belt għal oħra ixandru l-Kristu permezz ta' dawn il-kanzunetti sbieħ din il-mużika praise, mużika b'messaġġ. Inkomplu. Ilu mill-1993 direttur u solista tal-kor interkonfessjonali Anno Domini Gospel Choir, kif ukoll tal-Anno Domini Gospel Singers u l-Anno Domini Gospel Singers Quartet. Sa mill-1998 u direttur artistiku tal-Gospel Jubilee Festival illi jsir f'Turin. U mill-2001 direttur artistiku tal-Anno Domini Malti Festival li jsir fis-Santwarju ta' Ewropa. Huwa persuna illi kellu l-unur illi ikanta quddiem il-Papa Benedettu XVI u anke il-Papa preżenti Franġisku. Kanta wkoll fil-Festival ta' Sanremo ta' l-2014. Jallem il-kant u għandu laboratorju bl-isem ta' Let's Sing Gospel, illi bih jipromuovi il-kant gospel fl-Italja kollha. Permezz tal-komunità Let's Sing Gospel Connection fl-2015 irnexxielu jifforma dawn il-korjiet f'Torino, Asti, Milano, Padova, Ischia, Bari, Modica u għalli wkoll illum illi f'Ruma wkoll ser jitwaqqaf kor simili. Sinjuri, il-lejla hawnhekk fuq il-palk nilqgħu fostna lil Aurelio Pittino kif ukoll il-Modica Gospel Choir. ċabċipa! Il mondo canta Maria. Buonasera, good evening. Buonasera. Aurelio, come stai? Bene, grazie. Fil-fatt Aurelio għalli jiena ħan nitkellem bl-Ingliż u ser nintroduċi il-kanzunetti jiena. Sì. Allora, tutto nelle tue mani. Grazie. Prego. Io prima vorrei fare Sì. vorrei chiedere intanto a Fabio se mi può cambiare il leggio e volevo fare un applauso Sì. al Radio Kolbe Sì. perché da 20 anni porta avanti il Mondo Canta Maria. Natu ċabċipa li l-istaff kollu ta' Radio Kolbe illi propju għal dan l-20 sena kien sostenitur f'dan il-kunċert il-Mondo Canta Maria. 100 concerti. Ekku, eżatt. 100 Dan huwa l-100 wieħed, questo è il-100esimo concerto. Dan huwa l-100 kunċert li qed isir kif għattilkom Approfittiamo per fil-bidu. questo. Aurelio, Grazie.
U l-kor ukoll, il-Gospel Choir. Modica Gospel Choir, maestro Giorgio Rizza, da Modica, ovviamente anche lui. I'm so glad Jesus lifted me. It's the first song. I'm so happy because Jesus raised me up. Evil had bound me. Jesus set me free. When I was in trouble, Jesus raised me and taught me to walk again. And then I will sing with all my heart and my voice, glory, hallelujah. On each of us, whatever the portion of pain we carry within, the Lord brings down the blessing of those ancient words, Talita kum, child, get up. Young life, get up, rise again, regain faith, fight, discovery, life, return to receive and return love. I'm so glad. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad my Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Come on, choir. I'm so glad my Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad my Jesus lifted me. I'm so glad. Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Sin held me bound. Jesus lifted me. Oh, sin held me bound. Jesus lifted me. Oh, sin held me bound. Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad. My Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad. My Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad. Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Here we go. When I was in trouble, Jesus lifted me. When I was in trouble, Jesus lifted me. When I was in trouble, Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad. Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad. My Jesus lifted me. I'm so glad. I'm so glad. Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Jesus lifted me. Thank you. Modica Gospel Choir, Giorgio Rizza. Thank you. Kumbaya is the next song. When no one seems to listen to me and my heart cries, when I no longer know what to give and pray, I invoke you. You come to my help, O Lord, and my prayer turns into song. Kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord,
Kumbaya, my Lord. Kumbaya, my Lord. Someone's crying, Lord. Someone's crying, Lord. Someone's crying, Lord. Kumbaya. Someone's crying, Lord. Kumbaya, my Lord. Someone's praying, Lord. Someone's praying, Lord. Someone's praying, Lord. Someone's praying, Lord. Kumbaya. Someone's praying, Lord. Kumbaya. Oh, Lord, 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 Lord. Kumbaya, my Lord. Someone sing it, Lord. Someone singing, Kumbaya. Someone sing it, Lord. Lord, Kumbaya, my Lord. Kumbaya, my Lord. Someone's crying, Lord. Someone's praying, Lord. Come, Lord Jesus. Someone singing, Lord. We need you, Lord. Come by here, Lord. Come by here, Lord. Kumbaya, my Lord. Hallelujah. Thank you so much. I love you, Lord. And I love you to sing to you and praise your holy name, because without you, I would be like dust in the wind, a boat without a rudder. I would be defenseless at the mercy of myself and the world. I want to praise you, Lord, singing the joy of having met you, sure that you will never abandon me. I love to praise him.
of the wheel. I know, heaven is just a jewel that I found. Sing hallelujah, hallelujah. I love to praise His name. Sing hallelujah, hallelujah. I love to praise His name. Sing hallelujah, hallelujah. I love to praise His name. I love to praise His holy name. 'Cause He's my rock. He's my rock. My rock. My shield. He's the wind. In the middle of the wheel. I know. Heaven. It's just a jewel. I am found. Sing hallelujah. Hallelujah. I love to praise His name. Sing hallelujah, hallelujah. I love to praise His name. Sing hallelujah, hallelujah. I love to praise His name. I love to praise His holy name. I love to praise His holy name. I love to praise His holy name. I love to praise, I love to praise. Thank you. Modica Gospel Choir. Ecco il Maestro Laurelio, Giorgio l'organista, o anche il Modica Gospel Choir. Ecco. Aurelio, una piccola curiosità. Perché tutto questo sul gospel? Che cosa significa per te il gospel? Io canto gospel da 30 anni. Tu lo sai, ne hai parlato prima. Sì. Gospel è una musica, un canto che coinvolge, tocca i cuori e fa passare la parola di Dio in maniera ancora più dolce, no? Ho voluto così creare in tutta Italia, a parte il mio coro Anno Domini Gospel Choir, che quest'anno festeggia 26 anni, anche diversi cori in Italia, un popolo in marcia che loda Dio, da nord a sud, da ogni luogo. Gesù disse: andate e predicate il Vangelo a tutte le creature, ovunque. E così noi andiamo e predichiamo il gospel, il Vangelo a tutte le creature. La parola di La Dio. parola di Dio. Bravi, Amen. un altro applauso. Grazie. Allora, Thank you. anche per te, Aurelio, abbiamo questo libro sulla Basilica della Madonna di Ta Pinu e poi, Fabio, anche il CD e l'immagine Grazie. della Vergine Maria. Quante cose. Sì. Grazie. Proset l'Aurelio o il Modica Gospel Choir, col bravi, ragazzi, complimenti. Fl-1997 bil-kanzunetta Let Me Fly kienet l-ambasċatriċi għal Malta fil-Festival Eurovisiv. Dan ġabila diversi suċċessi u opportunitajiet barra minn xtutna. Hija rebħet diversi premijiet prestiġjużi kemm f'pajjiżna u kemm barra. Ħadmet ukoll f'diversi produzzjonijiet mużikali mal-aqwa esponenti ta' pajjiżna. Barra l-kant narawha wkoll bħala preżentatriċi ta' diversi programmi televiżivi kif ukoll fuq ir-radju. Fost ir-repertorju vast tagħha ħarġet diversi albums u anke singles. Proġett riċenti tagħha kien il-video illi inġibet f'Ċipru tal-kanzunetta bil-Grek To Mantato. Hija wkoll membru tal-kor popolari Anime Gospel Choir. Sinjuri, nilqgħu b'applaws lil Debbie Sherry. Il mondo canta Maria. Kif aħna, Debbie? Nsellimlek. Lilek ukoll. Lill-udjenza hawnhekk preżenti kif ukoll lill-mistiedna kollha li qed isegwu fuq TVM2 din it-trasmissjoni live. Inħalli fidejk għal-kanzunetti. Sinjuri, Debbie Sherry. Grazzi. L-ewwel silta li għandi għalikom hija silta propju mis-Sena Marjana tal-sena 2000 Minu Alla.
Smewit minn bil-loliet jirrifletti ċarġo l-miet. Tant ħlejja żbiri weldu l-friq u boza jieħdu b'siba ma' mistri. Siġar l-jim pjatti ċkejkin tjegru jgħadru jisoffu it-trabli. Kieta smajt fuġu il-ġenituri kem farrajt. Zaza ħelwin fid-delħenjin jwedu imħabbitom lil-xulxin. Rajt xi ħajjin li fontalin jispjega dak l-irfali ta' kull żmien. Grazzi. Di kienet kompożizzjoni ta' Filip Vella u tal-Awċi Giovanna Tart. Għalikom issa għandi silta l-isbaħ żmien li titkellem propju dwar li qed tkellem lill-liben jew lill-binta, propju kif tkellimna il-Marija f'dan is-Santwarju verament sabiħ. Kompożizzjoni ta' Jason Kassar u kliem tal-mibki Sanja Kulina, l-isbaħ żmien.
ix-xemx iġib id-dawl, il-passi tmien tal-ħajja bil-qajr. Meta jkun il-waqt nitt il-pass ħalas fuq tal-bejt id-dir. Għex il-ħajja, għex is-sew, la tibżax iżum sod b'nazzija bikum mal-dem. Dakar li waħdek ma tkun għani. Għax kull tifla tifel bħalek, għall-om u l-missier teżor u l-fer saltan fuq wiċċ tfal ħenin. Il-ħajja hekk sabiħa u tfulija li sbaħ żmien. Tiġri jiġri u ilgħab fil-ftoja dil-ħolqien. Tfal bħal-frifet jiġru fl-imkien. Meta jkun il-waqt mitt il-pass ħalas fuq tal-bejt id-dir. Għex il-ħajja, għex is-sew, la tibżax iżom sod b'nazzija bikum mal-dem. Dakar li waħdek ma tkun għax il-ħajja, għax is-sew, la tibżax iżom sod b'nazzija bikum mal-dem. Dakar li waħdek ma tkun tikber taħba triqtek u jtir da żmien hekk sabiħ. Proset tassew debi Grazzi. hemmhekk dawk iż-żewġ Grazzi. siltiet mużikali verament biex anke l-messaġġ min jisma' l-kliem hekk Importanti verament ħafna. jieħu messaġġ. Debi hekk ħansaqsik lilek ukoll. Is-Santwarju tal-Madonna Ta Pinu, mhix se nsaqsik kemm id-darba ġejt. Imma Kull darba li niġi Għawdex. imma nsaqsik ftit hekk għaliex allura tħoss il-bżonn illi kull darba li tkun magħna hawnhekk f'Għawdex tiġi ftit hawnhekk. Kif qalet Mirjam qabli u kif qalu anki l-oħrajn qabli, huwa post speċjali ħafna. Jien inħoss li aħna xurtjati li dan is-santwarju qiegħataw f'din il-gżira xkejkna, il-fatt li jiġu nies mid-dinja kollha, jiena naf li jiġu nies minn kull imkien. B'mod speċjali anki ħutna il-Maltin li jinsabu fl-Awstralja, fl-Amerika, fil-Kanada. Għalihom dan il-post huwa speċjali ħafna u jagħmlu impenn biex ngħidu hekk li kull darba li jżuru li qrabathom iħossu li għandhom jiġu d-dar u jaraw lil Marija u jitolbu lil Marija li Marija hija dejjem hemm magħna kull meta aħna jkollna bżonn. Ġifieri nixtieq wasal dan il-messaġġ anki t-telespettaturi li qegħdin jarawna mid-dar. Kemm huwa importanti li aħna jien ngħid għalija ommi qed issegwina mid-dar, insellmilha minn hawn. Kull darba li jkolli bżonn xi ħaġa jew nkun f'diffikultà, indur lejn ommi. Allura kemm huwa importanti li aħna induru lejn omna Marija u tkun qiegħda hemm tismana dejjem. Ekku. Naħseb li dak huwa importanti ħafna. Ħafna. Mela, lilek ukoll Debi ser natuk hawnhekk il-ktieb dwar is-Santwarju u anke. Nixtieq nieħu l-opportunità anke nirringrazzja lil Dunġeri li kien stedinni propju sentejn ilu, però ma stajtx inkun hawn imma din id-darba. Għamilta u ġejt, brava. Grazzi. Ukoll il-kwadru anke il-CD. Proset tassew. Grazzi ħafna wkoll. Mela, kważi wasanna fit-tmiem. Grazie. Aħna. Grazie per i nostri amici italiani. Sì, certo. Sono stati qui con noi. Sì. Grazie, tante grazie. Sellimlek Lelio, grazie. Grazie lilek ukoll Debi. Mela,
Qabel ma nagħlqu nixtieq inwassal dawn il-ringrazzjamenti l-ewwel net lilkom li ġejtu hawnhekk fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Ta Pinu il-dawk illi segwewna mid-dar lill-artisti kollha illi ħadu sem. Grazzi speċjali lil Radio Kolbe u lill-Santwarju tal-Madonna Ta Pinu, speċjalment ir-rettur Fader Gerald Buħaġar. Grazzi wkoll lill-sponsors illi għenu biex tittella serata bħal din. Grazzi wkoll lill-crew ta' TVM2, is-CVC illi wkoll permezz tagħhom stajna nkunu fi djarkom b'mod dirett. U qabel ma nagħlqu ser ngħaddu għall grand final u ser insejjaħ għall-aħħar darba lill-artisti kollha fuq il-palk illi ħadu sem. Mela għandna lil Roberto Martucci, Miriam Kristin Borċ, Marco Tanduo, Charles Buttigieg, Aurelio Pittino, Debbie Sherry u l-Modica Gospel Choir biex jitilgħu hawnhekk magħna fuq l-istage ħalli se nkantaw waħda flimkien. U intom ukoll, U mela ċabċipa sinjuri lil kull min ħasem il lejla f'dal kunċert il-Mondo Canta Maria. Aurelio ġej ukoll hawnhekk. Mela, jitilgħu kollha, ekku, kollha qegħdin hawnhekk. U issa fil-fatt bħala kanzunetta finali u kollha se nkantaw flimkien anke intom, però mhux minn bil-qiegħda. Tridu tqumu bil-wieqfa biex titħlu fija il-ħaġa. Mela, ser inkantaw Oh Happy Day. Allura bil-forsi nqumu bil-wieqfa jisa l-aħwa. Oh mela, hekk. Mela. U kulħadd jafa, jekk ma tafux il-kliem, kantaw la, xorta jkun tajjeb. Sewwa, mela, ser nispiċċaw b'din is-silta Oh Happy Day, grazzi għal darb'oħra lil kulħadd tad-dawl, tas-sound, kull min ħa paċenzja bina waqt il-provi tal-għodu, anke id-diretta tal-lejla. Sinjuri, il-Mondo Canta Maria u Oh Happy Day! He washed my sins away. Happy day. Oh, happy day. Come on, Debbie. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus washed. You washed my sins away. Oh, happy day. Oh, I'm talking about a happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to walk. Fight and pray. Fight and pray. Fight and pray.
Gonna sing and a shout. Oh, happy day. I know it was a happy day. Oh, happy day. Oh, what a happy day. Oh, what a happy day. Oh, happy day. I know it was a happy day, yeah. Oh, happy day. When Jesus washed my sins away, yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day, yeah. Oh, happy day. Happy day, yeah. Oh, happy day. He taught me He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and live rejoice. and we rejoice. Live rejoice and sing. Every day, Each and every day, each and every day, each and every day. every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When I was a happy day. When Jesus washed my sins away. I know, it ain't no doubt. I know, it ain't no doubt. It was a happy day. When Jesus washed my sins away. It ain't no doubt. Oh, what a happy day. Oh, what a happy day. Oh, what a happy day. I know it was a happy day. Oh, 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 happy Thank you. Grazie. Propju. Grazie. U issa ibqaw hekk ħalli nistiednu fuq il-palk il-rettur tas-Santwarju ta' Pinu lil Father Gerald Buħaġar biex nispiċċaw b'talba flimkien. Father Gerald, ejja ħdejna hawnhekk fin-nofs. Kelma waħda. Grazzi. Grazzi lilkom, grazzi lil dawn. It-tema tas-Sena Marjana li qegħdin nagħlqu flimkien, ejdu li x'kienet isa l-Maltin u l-Awċin. Tibżax tieħu għandek lil Marija. Jiena naħseb dak li rajna l-lejla dan il-ferħ, dan il-kant huwa xhieda x'jiġrilu min jiftaħ qalbu u daru għal Marija. Kif qalulna l-isfijiet fejn tidħol Marija jidħol Kristu. Rajnijhom ix-xhieda ta' dawn ħutna, il-ferħ tal-Vanġelu min jilqa' l-kelma ta' Kristu tibdel u tagħti sens lil ħajja. U qabel niġu biex inkantaw anke flimkien l-aħħar innu, nixtieq li aħna wkoll nobdu dak li qaltilna il-Verġni Marija li qalet lil Karmni Grima. Ngħidu 3 Avamarijiet fġieħ it-3 ijiem lil ġisem ta' Marija dam fil-qabar biex imbagħad nispjaċċjaw b'dik il-ġokolatorja sabiħa qegħdin tarawh il-wiċċ tal-Madonna ta' Pinu. Xħarsa materna, xħarsa ta' Nitolbuha biex tkompli jżomm ħarsita fuq il-familji tagħna, partikolarment dawk il-familji li qed jaħsbu li spiċċa kollox li jingħalaq il-bieb.
Kristu jidħol anke fejn hemm il-bibien magħluqa u jidħol anke permezz ta' Marija. U nixtieq li dawn it-tliet Avamarijiet nofruhom propju għal dawk il-persuni fejn hemm id-dlam, fejn hemm il-qetih il-qalb, fejn hemm id-batija. Ħalli jidħol permezz ta' Marija il-ferħ ta' Kristu. Ngħidu flimkien b'vuċi għolja. Nistqarru il-fidi tagħna fl-imħabba materna ta' Marija. Ngħidu flimkien. Voi Italjani l'Ave Maria lo sapete nella vostra lingua, ognuno nella sua lingua. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Vuċi waħda, Madonna Ta Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Mela, ħanispiċċaw propju issa bl-innu ta' din is-sena Marjana u għal darbohra nirringrazzjawkom u il-lejl it-tajjeb. Tlaqna maestro, mużika. Volano in alto nel cielo le note di questa canzone, scavalcano nubi, scavalcano il sole per arrivare nel tuo cuore. Voglio cantarlo alla gente, perché il tuo messaggio è importante, che tutto il mondo nel cuore ha un bianco calore, lo accendi tu con il tuo amore, il mondo canta Maria, canta un inno di luce e di felicità, fa risplendere stelle qui tra noi, sei la madre che sempre ci guiderà. Volano in ogni paese le note di questa canzone, colorano il cielo suonate dal vento per dare voce ai nostri cuori. Ora che i giovani d'oggi trovano in te la speranza, si innalzi un canto di pace tra danze di gioia, è tutto un segno del tuo amore, il mondo canta Maria, canta un inno di luce e di felicità, fa risplendere stelle qui tra noi, sei la madre che sempre ci guiderà, il mondo canta Maria, canta un inno di luce e di felicità, fa risplendere stelle
Grazie. Grazie.